Poštovani gledalci, ekipa Dijaspora Media Group pozdravlja svoje gledalce u Srbiji, regionu i širom sveta. Mi smo drugog radnog dana, 25. mart, na Međunarodnom sajmu Beograda. Turizam, vino, horeka, opreme, pratimo rad čitavog sajma, pratimo rad Ministarstva turizma. Gospođa, naša sjajna direktorka turističke organizacije Valjevo, Ana Marković je tu da nas pozdravi i vas pozove u Valjevo i region. Jedna sjajna dama, otkrićemo njen hotel i njeno ime na Dičevarama. Krećemo redom. Draga Ana, Valjevo. Dobar dan, naš valjani grad Valjevo, 43. Međunarodni sajam turizma ovdje u Beogradu. Grad Valjevo se predstavlja sa svojom turističkom ponudom, sa našim hotelima koji su na Divčibarama, od hotela Royal, hotela Hebe, centra dečjih letovališta, zaista jedna bogata turistička ponuda, a svakako kako nam je stiglo proleće, to su i naši turistički izleti koji smo pripremili za turiste na reci Gradac, zatim to su naše valjevske planine, naše lepotice i svakako ono što moram da kažem, to je naš Tešnjar, stari deo grada. Malu tajnu, draga Ana. Ovako ćemo malo da se pomerimo, vidimo šta. Ana je spomenula Tešnjar, koji je oko spomenika Vojvodi Živojinu Mišiću, čim se pređe reka Kolubara, a šta je ovaj deo, reći će nam i dalje Ana. Trg Živojina Mišića, znači naša pešačka zona. Ovdje možemo da vidimo aktuelnu izložbu Deca i cveće koja je posvećena i Desanki Maksimoviću i Vladiki Velimiroviću, znači znamenitim ličnostima našeg grada. Tu su nam i Narodni muzej, zatim Moderna galerija i sve ono što krasi naš kraj, odnosno svi, da kažemo, turistički lokaliteti koje možete posjetiti svakog radnog dana, naravno i vikendom, od 10 do 6 časova. Kada se dođe u svaki grad, a taj grad bude Valjevo, ako ne dođeš u Valjevo, koji bi drugi grad došao, govorio je niko drugi do Matija Bećković u čuvenoj pesmi, ako jednom dođeš u jedan grad, a taj grad bude Valjevo, kad god došao, dobro si došao u Valjevo, a ova pozicija, dragi gledalci, je najdraža pozicija za turiste i goste Valjevo da naprave fotografiju, selfie i pošalju u svet. Ana, šta se još vidi ovako ovde? Vidimo Divčibar, je li tako? Da priđemo kamerom, da vidimo, ajmo polako tamo. Pravi ste hit napravili posljednjih godina sa Divčibarama. Divčibare, to su naše livade koje su sada procvjetale. I je li to čuveni beli narcis? Naš štand je sav sa narcisom izbrendiran, stiglo nam je proleće, Divčibare su poznate po livadama i da kažemo prolećnom cveću, a svakako ono što mogu da kažem jeste da Divčibare krase i prelepi vidikovci, prelepe pešačke staze i netaknuta priroda. Tamo u ćošku vidimo, samo je s desne strane kadra reka Gradac u kojoj živi Vidra, zvana Lutra, jedina reka u kojoj živi Vidra, što znači da je reka ekološka. Reka zaista jedna od najčistijih reka, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, koje se nalazi blizu samog centra grada i dugačka je 28 km. Ako želite da posjetite naš grad i dođete na reku Gradac, to su svakako i manastiri, kao što je manastir Ćelije, manastir Lelić, zaista jedna netaknuta priroda koja je na domak, da kažemo, centralnog dela, odnosno centra samog Valjeva. Priča se i o čudesnim vožnjama, džipovima na Povlenu. Da, svakako naša lepotica planina Povlen, turistička organizacija Valjevo je u prethodnoj godini obeležila turističkom signalizacijom planinu Povlen, tako da mnogo toga nudi ovaj naš grad. I kada ste malo prelepili lepi hoteli na Divčibarama, koji su to hoteli, niko drugi nego pravi vlasnik i domaćin. Budete ljubazni da se predstavite i taj čuveni hotel Heba. Ja sam Slobodanka Coka-Stević, inače vlasnik i direktor hotela Heba na Divčibarama i s obzirom da ste vi sve ispričali o Divčibarama, o prelepoj, znači vidikovcima, prelepoj prirodi, čistom, svežem planinskom vazduhu, meni ostaje samo da vas pozovem da dođete da nas posjetite jer ćete zaista gore uživati u toj netaknutoj prirodi. A i vrlo brzo se stiže jer sad kako je urađen autoput Miloš Veliki, veoma brzo se stiže, znači iz pravca Beograda, tako da izvolite dođite na Divčibare. Još nešto jako aktualno, molimo direktorku Anu Marković. Ja se izvinjam, samo moram da kažem da hotel Heba jako brine o svojim gostima, znači... A nije običan hotel, to je tajno, to nije običan hotel. Neobičan je vrlo, da jeste, dođite, bit ćete sigurno zadovoljni, jer se brinemo da ugodimo gosti, da prepoznamo njihove potrebe, sve što je u skladu sa prirodom. Jer je evidentno da se sve više okrećemo prirodi i mi negujemo taj trend, gajimo taj trend. Sam osmeh naše drage dame govori o tome koliko je tu gostoljublje, ali nije samo kada sam ja bio mali idemo na Divčibare zimi ili idemo na Divčibare leti. Cela sezona je u pitanju, draga Ana. Kakvi su to tehnički, turistički kapaciteti zbog koga sve više ljudi dolazi da skija na Divčibarama?
Divčibar je svakako planina koja je aktivna ne samo zimi, nego i leti. U prethodnom periodu 90 dana skijanja, naša lepotica je zaista pružila mogućnost skijašima da uživaju u zimskim sportovima. To su ski staza Centar i ski staza Crni vrh, naravno i naši dragi iz Hebe imaju svoju ski stazu, tako da... Mi imamo svoju privatnu stazu za početnike koja je duga 300 metara, ima rasvetu za noćno skijanje, imamo ski instruktora, rentiranje skija, tako da izvolite dođite, a možete i gume da koristite ukoliko želite nešto drugo. Znači sve za aktivnosti na zimskim sportovima. Dragi prijatelji, ovde u gostima imamo dve drage dame. To je produkcija televizija Happy, emisija Prelovaš na Sohaku, kojima zahvaljujemo što svake nedelje po najmanje 3 sata najlepšu pažnju koristite da vas gledamo. Sa štanda Turističke organizacije Valjevo, gde su i Divčibara, i Polen, i Jablanik, i sam grad, i reka Gradac, i manastiri. Pozdravljaju vas Ana Marković. Veliki pozdrav ovde sa štanda Turističke organizacije Valjevo. I draga gospođa koju svi znaju kao Mega Coka, kraljica hotela Heba sa Divčibarom. Izvolite dođite na Divčibaru u naš lepi hotel. Direktno sa Beogradskog sajma, Mile Grozdani, Slobodan Jupović i Miša Ćirić, Dijaspora Media Group. Pozdrav gledaocima u Srbiji i širom sveta.